ku ruhande rumwe bati turi igihugu cy'igihangange mukwiye kutwumva mukumva n'ibyo tubasa, abandi nabo bati twirwanyeho mu minsi 40 ntabwo turi agafu k'imvugwa kimwe. Ibi ni ibyari biri mu mpaka zabaga zigibwa kuri uyu wa gatandatu ku itariki 11 Islamabad muri Pakistan, haberaga mu cyumba cyaberagamo ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, kugira ngo barebe uburyo bahosha intambara mu buryo bwa diplomasi. Nyuma y'amasaha make rero habayeho ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, bikarangira binaniwe kugira ikintu kizima bigeraho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaje kuba atangaza ko ingabo z'iki gihugu zahawe amategeko yo kurasa no gushwanyaguza ubwato bwose Iran yakwemerera ko butambuka mu muhora wa Hormuz, mu gihe uwo muhora utaba ufunguwe burundu ngo utambutswemo ibicuruzwa nk'uko byahoze bikorwa mbere y'intambara ihuje ibi bihugu. Ibiganiro byabaga bihuje ibihugu byombi kuri uyu wa gatandatu Islamabad muri Pakistan byarangiye ntacyo bigezeho, kuko habaye kutumvikana ku mpande zombi, ndetse kimwe mu byo Amerika yari ihagarariwe na Vice Perezida wayo Jay Davis yaje kuba yashakaga ko habaho gufungura uyu muhora uherereye mu majyepfo y'igihugu cya Iran, kuko uyu muhora ni ingenzi cyane, unyuzwamo 20% bya peteroli ijya gucuruzwa hirya no hino ku isoko mpuzamahanga. Kuwufungura rero cyangwa kuwufunga nibyo byateje kwiyongera gukabije kubikomoka kuri peteroli, ndetse biteza n'ingaruka ry'izamuka ry'ibiciro by'ibindi bicuruzwa ku masoko mpuzamahanga. Iran ivuga ko uwo muhora uzakomeza gufungwa, utazigera ufungurwa igihe cyose Amerika itaremera gushyira mu bikorwa ibyo Iran isaba, nko gusoresha buri bwato bwose buhanyuze muri uwo muhora, mu rwego rwo kubona amafaranga yo kwifasha kubaka ndetse no gusana ibyo Amerika na Israel basenye mu ntambara bagabye kuri iki gihugu. Kandi Iran irasaba gukurirwaho ibihano yashyiriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero ni bimwe mu byo Iran isaba Amerika ko yashyira mu bikorwa, ndetse kandi ikindi mu byo Iran isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko yakwemera ku karubanda ko itazemera kuyigabaho ibitero bigiye bitandukanye. Ibi rero ibingibi Iran ikaba irimo irabisaba, ariko itabyumva kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumva ko ari igihanganye kidakwiye kuva kivugirwamo na busa. Iran nayo iti nta kintu na kimwe kizakunda mutaratwemerera ibyo dusaba ko bikorwa ku ruhande rwacu. N'agateranzamba rero, cyangwa se nuko utumvikana kwabaye muri ibi biganiro byabaye biba ku wa gatandatu w'icyumweru cyashize, aho byaje kuba birangira bidatanze umusaruro na muke nk'uko abantu bari biteze ko biri buze kuba bitanga umusaruro. Hagati aho, nubwo ubwato butwaye ibicuruzwa butemererwa kunyuzwa muri uyu muhora, ubutwaye ibicuruzwa bya Iran cyangwa iby'ibihugu by'inshuti na Iran bwemererwa kuhanyura iyo hagize ubundi bwato buhanyura budafite uburenganzira bwahawe na Iran ifata umwanzuro wo kubarasaho. Kuri iki cyumweru rero nibwo Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi kigiye kuba gitangira gufunga inzira zijya cyangwa ziva muri uyu muhora wa Hormuz, ku buryo n'ubwato bwa Iran cyangwa ubw'ibihugu by'inshuti za Iran butazaba bubasha kwinjiramo cyangwa ngo bube bwasohoka. Kandi Donald Trump yaje kuba avuga ko hari amato yajyaga atambuka yamaze kwishyura igihugu cya Iran, ko ibi nabyo bigiye kuba bihagarikwa kuko abifata nk'ubwambuzi cyangwa ubuhemu. Donald Trump yongeye imvugo yewe yaje kuba iteza bombori n'inyuma yaho ibi bihugu byombi byari byaremeranijwe agahenge k'ibyumweru 2, ubwo Vice Perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagurukaga Islamabad ahaberaga ibiganiro, ntiyeruye ko agahenge kagumaho cyangwa bari bwongere kuba batana mu mitwe intambara igakomeza. Ahubwo we yaje kuba agaragaza ko afitiye icyizere inzira z'ibiganiro bitaha, nubwo ibya mbere bitagenze neza ngo bitange umusaruro, ariko ibyo bikazatezwa nuko Iran yakwemera bimwe mu by'ingenzi Amerika isaba. Aho Vice Perezida wa Amerika yagize ati
ntabwo twari twageraho Irani yemera ko ibyo tuyisaba ku ruhande rwacu, ariko nkeka ko twebwe twari twagerageje guca bugufi uko bishoboka kose kugira ngo tubashe kumvikana. Ku rundi ruhande rero perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran akaba ari nawe wari wagiye ayoboye itsinda rigiye kuhagararira Iran mu biganiro, Mohamed Bagher Ghalibaf yabwiye itangazamakuru ko bo icyo bashakaga ari ukugaragariza Amerika ibyo bifuza bakabikora cyangwa ntibabikore. Yagize intego yacu yari ukugaragariza Amerika ibyo dutekereza igahitamo kubyubahiriza cyangwa ntibikore. Bakwiye kutwereka ko twabizera cyangwa tutabizera. Ghalibaf kandi avuga ko mu biganiro bagerageje kubwizanya ukuri, ariko kandi abanyamerika batavuga ingingo zifatika zatuma Iran igira ibyo yakwigomwa. Nyuma yaho kandi ibiganiro bya Islamabad bitagenze neza, Donald Trump yaje kubashyira ku mbuga nkoranyambaga inyandiko aho yabaye ayishyira ku rubuga rwa Just the News ivuga ko Amerika igiye gukorera Iran ibishitari nk'ibyo yakoreye Venezuela mbere y'uko ishimuta Perezida Maduro. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, muri iki gihe ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagose inzira z'amazi zose zinjira muri Venezuela ku buryo nta bicuruzwa byinjiraga cyangwa ngo bisohoke muri iki gihugu. Ibi byari bigamije guhana iki gihugu kugira ngo kibure bimwe mu biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi bw'abenegihugu, maze abaturage bigaragambye bashyireho pressure cyangwa bahatirize ubuyobozi bwa Venezuela bakunde bemere ibyo Amerika yari iri kubasaba cyangwa ibyo Amerika yashaka. Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohamed Bagher Ghalibaf yagiye ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter avuga ko igihugu cye gifite uburyo bwinshi bwo kwirwanaho burimo no gukomeza intambara. Ati twebwe uburyo bwose tubonye tubufata nk'amahirwe ya diplomasi, harimo n'ibya gisirikare, kugira ngo turinde uburenganzira bwa Iran, ndetse nta na rimwe tuzareka gusigasira ibyo twagezeho mu minsi 40 tumaze mu ntambara. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo intumwa z'ibihugu byombi yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran zahuriye muri Pakistan bagamije kuganira ku buryo burambye bwahagarika intambara. Yari inyuma y'iminsi 3 impande zombi zemeranijwe gutanga agahenge hagahabwa amahirwe inzira y'ibiganiro. N'ibiganiro byatinze cyane kuko byamaze amasaha agera kuri 6, aho byatangiye ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize bigafata n'amasaha y'urukerera rwo kuri iki cyumweru cyashize. Hagati aho igitangajwe nuko byose byarangiye nta mwanzuro ubonetse, ubwo Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jay Davis yaje kuba yasohokaga mu cyumba cyaberagamo inama, yagaragaje uburakari n'umujinya budasanzwe, ababwira ko atahanye amakuru atari meza kuko yemereye abanyamakuru kubaza ibibazo 3 gusa akahita yigendera. Hari benshi cyane bari bategerezanyije amatsiko bazi yuko ibi biganiro biraza kuba bigira imigendekere myiza. Harimo abanya-Iran kuko abanya-Iran bari bamerewe nabi, amabombe ya mu gitondo saa 6 na nimugoroba nk'abanywa imiti, ndetse kandi harimo ibihugu abandi mu bari bategereje, harimo abari bategerezanyije amatsiko iyi migendekere myiza, harimo ibihugu by'inshuti na Amerika, ibyo Iran yatuye umujinya nyuma yo kuraswaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse kandi bimwe mu byagizweho ingaruka n'iyi ntambara ni ibihugu byagizweho ingaruka n'ifungwa ry'uyu muhora wa Hormuz, kuko ibyinshi mu bihugu byo muri kariya karere binyuza ibicuruza byabo bya peteroli muri iyi nzira yabyo yonyine ni uyu muhora. Byari byitezwe ko rero ibiganiro biraza kugira umusaruro muzima, biri buze kuba bigezaho hakaboneka agahenge ko gufungura uyu muhora ndetse no guhagarika intambara muri rusange, ariko byaje kuba birangira bidakunze. Ntabwo tuzi niba ibi turaza kubyita iterabwoba ku ruhande rwa Trump avuga ko agiye gukorera ibishitani Iran, cyangwa se Iran iri buzave kwizima ikemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika azikora zirimo zirayisaba, cyangwa se Amerika nayo izagera higacisha makeya
ikumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Papa Leo wa 14 agiye gukorera uruzinduko rwe muri Afurika. N'uruzinduko ari butangire kuri uyu wa mbere, aho ari buze kuba amara iminsi 10 muri uru ruzinduko. Uruzinduko rero aza gutangirira muri Algeria kuri uyu wa mbere, nyuma akazajya mu gihugu cya Maroc, akajya muri Angola ndetse na Guinea Equatoriale. N'urugendo azagirira mu mijyi 11 ya Afurika. Azagenda ibirometero 18, ibihumbi 18 by'ibirometero mu ngendo 18 ateganya gukora. Kandi ni ubwa 21 umupapa wari we wese agiriye uruzinduko muri Afurika. Kardinali Mashezer Zeren uri mu bakomeye muri Vatican yavuze ko uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Afurika rugamije gufasha isi yose kongera gutekereza kuri Afurika. Papa Leo aheruka gukorera ingendo mu bihugu birimo Turukiya, Lebanon mu gushingo ndetse no kuboza umwaka ushize muri Werurwe, kandi yari i Monaco mu Bufaransa. 20% by'abakristo gatolika batuye muri Afurika, ku mugabane wa Afurika. Birumvikana ko rero ni urugendo rw'ingenzi kuri Papa Leo wa 14. Mu yandi makuru, ikigega mpuzamahanga cyita ku buzima OMS cyatangaje ko ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Burundi barimo barakora ubushakashatsi ku ndwara nshyashya yaje kuba igaragara imaze kwica abantu 5 mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abageze kuri 38 bakaba bakigaragaweho. Ni icyorezo rero kitaramenywa izina cyangwa kitarabara gusobanuka, aho OMS yaje kuba itangaza ko iri gukora ubushakashatsi kuri iki cyorezo gishyashya cyagaragaye mu gihugu cy'u Burundi ifatanije n'abashinzwe ubuzima mu gihugu cy'u Burundi, aho rero cyaje kuba kica abantu bageze kuri 5. Ni icyorezo kitarasobanuka, aho gifite ibimenyetso bitandukanye nko kuzana amaraso mu nkari, guhinda umuriro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bigaragara kuri iki cyorezo.